Gonjoro district ubugaro kera hamwanya ogwa Dr. Kamugisha na n'abahinzi n'abebembezi n'ababizere kwega na buri wena Dr. Alex Kamugisha agizire ngu okuhinga apo kukaragirwa kandi kwatongozwa presidenti yaba hanembeho konkani cyetwa kongera aha mutindo kurgaha kuhingiro kurya bakanyuka enshande kurwa mu cyango ari kugira ngo hakaba hatayirwe hentekateka zo kwigure cyoma ecyo kunyuka enshande konka enshongezo za burabura mukakubyashire bwa nyuma nosha aba bakama bana kurete cyoma na some procedures zo mu government hine bitarara kuchere gukorwa joba so echo choma cha slowing chachererwa kutandaka mbwenu ito tukatwa mwenyere ngo echo choma kechi kana tukata kucherebera nkomu kisha tu kimwe kiti kongejo program terafeire kimwe terakiri wenda omuhinjo mu rubuyanja town council oyino musuru gwo kureberaho nashaba government kubayamba ngo habo kuba aponezo buguzi bwingi no bureberezi bwazo no bwo mutano okushanga ngo nibyetenga kufuhirwa buri mwanya gwona kandi mbaze ejo hirya higuru ubwo higuru munonga no rugure mitwari 10 kandi ushanga no gukora ahantu hace gwende ebyo ushanga ntubantu twetenga kugira ngo tusharure kurunji bigashi ekijombe kitinde burwire bwona no itenga kufuhirira kandi ushanga sente zabanki amagoba gaturema mu bitwire omuhinjo mu Rwampara district nagira ngo apozina Katare Kamani atyashaba government kubayamba bakashohoza apo nyingi bakiha abantu kurya apo za South Africa ari kugira ngo nubuke kandi zigirwe nembazi twehamu paru juice umubisi hamwe na high concentrates tukaziguza heru obugeni tuba tuyame sente nyingi munonga rero tuyamba government a import substitution apoze nyingi hatizurga South Africa taro tabone yorukuza muhati etarmu apoza South Africa kandi ubwo tucyo munonga twinga nabusho. Dr. Roland Agaba omuhinso wa National Agriculture Research Organization kacweka no kabare hagizire ngo mtindo omuhango baguhereze bazo mkunyuka juice na wine babe nbongera ahawinjibwa apo so twine kutandikitwe kwekorera value addition ejo kugira ngo value addition ejo yatu rugiramu value twaruga apo kugiguza 10 twagisanga 15 twagisaha mutwaro nene kitugire kitugase ongo Wilberforce ahimsubwe omuhezi wa RDC nagira ngo na president nabamanya kandi nabakunda nkonka babanze batamani ahari juice na wine teka ngo abashira aba doctor na group ye rokare bantu baza teka manu Morocco wine especially oza abantu baza kuhinga munonga ushange na Katare ka Cendera. Honorable Minister Jim Muhwezi Minister w'byo kwerinda kandi umunyeshengero wa Rujumbura agizire ngo bahandike abashyikize okushaba kwabo. Dr. Yagamba aha inputs z'umuru kwetenga details muje kustereza yonka nka representative wanyu tuzitwara yo mu government Omampires Onek ogwino wali kukulira production department ya Tameti Ndisa aga gashakwa Robert Mugabe ahabwa Tayar West. Thank you very much. Thank you. All right.